aku le nei kaiau ia ngat fai lo mo si le fia le ku le kulanga ga ye ka fai nga le si ia Samoa ia sau se kemi o nga release alo ia la i or kako results au o le ka vanga akua ia upanga isi a mo le ia ke me ako si da le la pe panga o ko ruma ia o le kako toto pingi olo ia e duas fu mo leongo ia se kako pakpaki luas fu mo leongo kako pingi olo ia ke awa ia le mako wa au po le au sisi ia salos ka fa nga pingo mawa ele i se ka vanga i le kapula ngai maulunga fa pingai ia ia pele ni me uma ia o kadi mat ka ko au ka po ngale mu ma maulunga la ka po nga sa ia ia fa afkai mo ka ko si le dos fu wongo pingi olo ka ko ping siliva fu valu ping siliva ia maka ko pingi apa mbea ia e ongo pingi apa mbea ia o se kulanga nga o ka ko pingi ako si sida ku e kau dia ke le pingi apa mbea i le au sisi ka ko ia o le target lava ia o pingi ulu ia le wa ku e mangai ping siliva ia mangai pingi apa mbea e salo ia manging bol kulanga le o le ngamo buanga saule se lengi ka sanga ka ko malo e ese ale au sa o ban ka sanga malo e baru se la wafi baru se la ma le vafi ia so o lo marka ka sanga le IBFC ia le sa kadia ma le IBFC le fix se la wafi o le ka ko pakeki o ka vanga a ko ki kia 2 milion o pakeki o ka ko a tournament le IBFC o se animal commonwealth ia fa ka yo le mo mai le se le kele sa mo le 1.5 ia sa so songi ma fo ka so sponsors ia me se fo fa fo le IOC o le unok ka fa ma mai le vet ia mo silfia ele ko ye se si ko sa ko ele ko ves ka sa ko ave wa ka se le miale o le naming sponsor la le o le fixer wa ia le no i marka ko sa mo IBFC ka mo sit o le salon me nga le unga ia le sesno ki kemi ngai lango ka ko sesno ke fai pa ngam ka lo ka si umba propose si fafo be pit e mai ka vanga fa van malo sa pe a makale kiki ka ko sos ka kas a makale oceania por pacific cup ia nga ia kwala iduma ele mga ka ko facilities world standard le fo nga ko mengi uma o for pesking la lang sa fio mai ka uma ia sa mai world class facilities ele au mo fo kele o aku mo kele longo vinga e mo fai vinga host ma so se event pela ela ko ka mo fai ele ka ko sesno sunga le pursini CEO o ka ia fai pa anga ma ka longa ka se sosi e pid i fafo fa fenga ma ele nga kala ele le mo ka longa e unga ia ka longa ka ia ele nei fo mo tourist industry ele fa penga le se le ka ba ai na sa fongo le ngu o se to so ai le nga ka sis ka longa le ka fa ia ka longa umba yo la sosia ia ka kasi e ia ile nga fo ia finga ula ko ia nga lu fa kasi man ka fa la ko sesto yo o le suga o ka ko Oceania Institute weightlifting is lower pacing ai sa lo le ko po ma le nga kala lo ia ka sanga le ia o se e ale nga i o ka ko institute ke le ka ko au sa ai sa lo pe si dia i le limas fulu le au si mai o se uma sa ko lengi ngai ele si vai nga ko lengi ma la maka ka sanga si pa ia mer ke mi ngai so wa ke le fo le au ka ko institute le nga ka le ka ko so ngi malo si ia o sau du le level pacifica ma lo set ya o lo nga fo mo ka ko wa e fai fo ma lu i ka ko wa e ko lengi mo si au ese fa malo si au ko ka ko wa ia pare ia ka ko wa o le institute ngai e o ke le ka ko au nga mai le kulangi la ai le nga sa mai ke langi sa sau champing i le le peka por ping sidi wa le peka ia sa ba ko lengi fo ngai ka ko training camp but o lo ya ni o le fo ye o lo i to ka pe nga mo Commonwealth Games yo le ka pe na fa ka si mo ka ko au si na kwa fa mo Commonwealth Games